Assalamu alaikum Falengi. Assalamu alaikum Tasim. Alaikum salam Tasim. Tu dedicau Jana Menca Allah te nagradino tu. Allah. Selam alaikum Falengi. Pratina mentaro početak, mašallah. Alaikum salam. Sami pravti kamera ako mangan? Mačaški nakon namali, no. Така нешто. Брат, да имам лачено, но. Лачијан, беше ѓаса стојам. Mačaški ne, mačaški ne. Ajde Приминале е Османи. ulave narica, ajde. Aš neka priminava. Ама ме на разминава, бинго ме на приминава у Хулјола Кокори. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Сописини селам алейкум. Романе. Кај Романи. Ки Романи дела. Па и Ромни дела Мазорија. Леси Ромнитани ме уикоси чајо да лесе писин. Дела лезори. Те колте ди келте пратина мен. А пенџарена певешту ме нагледера. Машала. Старна бе па по џамутротано. Alhamdulillah bem fal subhanallah. Wallahi. Alhamdulillah Allah ese. Ade samo čero dva partaže čave sarte čera se naiklola manga kate. Алейкум салам шаларим. Inshallah kanam Allah ese. Видиш? Език со писини, Клей каже, Силвана каже слушај само мог брата, па нормално. Alhamdulillah. Алхамдулилlah. Ама пазина мен јам саре прала кате кујера. Алхамдулилlah. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. Inshallah Allah subhanahu wa ta'ala каму коло два манги па. Јас касни ако манглјан, кадавту камерате кое Андреј иншалlah арите бишамен се дружметот. Hadete ulavaku pala sarica. Inshallah Allah subhanahu wa ta'ala kamu kol rahmetu kiyam. Shinama Ribeira. Assalamu alaikum Sabo Ranch. Wa alaikum salam Sandro. So çenem rezarsen. عليكم السلام ساندرو. Alhamdulillah Allah manjal mufal. Tu? Sandro, delin avdi interesantno tema, interesantno hadisi si, delin su pobude. Ajde. Vika o teme ta ne sai interesantno, nego Ja isto račida i ratideš nuđu, ja. Alhamdulillah. O teme ta ne interesantno stando, nego o problemi da je putea men naštito objasinala sar suaran subhanallah. Se Труди најмен, максимално труди најмен, алхамдулилlah. Nisa vi tema na neano istam su na nešto ži tema subhanallah. Sao o teme tanullah su varana mige. Samo alhamdulillah inshallah hem ka razuminah la vjere. Ako je i vjera te razuminala šukar, sare rati na primjer o poglavlje taromeš. Sandra, ako mađe samo muka pauza ko mikrofoni, če mađe larimo. Se šu ne i drama. Tako je šučar. Ja. Se šu ne i drama samo. So penjum bisterjuma kana subhanallah. I o poglavlje so čeđame rati taromesa je tema koja subhanallah valante čerela da često. So se svako dive amige ki praksa dva. Morate ġanate postupina sarso Allah subhanahu wa ta'ala mango. Sarso si kažame no Rasul alaihi salam. Jo da je puti amaro mislenje ke će amen, čiale sar mangahem na postupina ajar, pa čijetko kula sumle, da li kao prihvatimo, da li na, Allah inshallah kamu ko rahmeti te šunaje džande manušen, hem inshallah ka... Na jamo men džande, ali ja men čuti naje, alhamdulillah, družina men džande. Amen, dok na šunaje džande, na men našti prenosina. Ako smatrini pes da tano učimo, bismillah, šajte na savino od vas armagol. Ili ko smatrini da le se navalan, je ka predavanje savko, slobodno ne džalne šunom se kaj magol, amen na čeja nika zorja, subhanallah. Amaro nijeti tano, zajedno te si keva sare, šađiku kapino upo ko avdezi, pa kira naprestano ko avdezi. Dok na čeravle ispravno sarsovalan, je Allah spantara penula, kad mangente čerenu namazi, le navdezi, nali, pa ako tu na čerele ispravno, hem na kautki ispravno to namazi da. En džanena prvo butiso koje pušlo ko sudno divetano to namazi.
Па ако два намази на не исправно, ништа ја верна кол исправно. За џабе туша е тоа карија да е Куранесо. Мухадис пенџарео хадиси сарсвалан. Али ако на нету исправне дриједја, на жалост. Аллах иншалlah ко касмилинопе, сарјенге ка примино свако нестан. Не би пенава и не тири на мен сатари почетак, котаро прво хадизите манглянце, джар пошкар би овин. Иншалlah, ка заврши нако, па паренка е иранапе. Те мангала спатара киранапе пад. Аде ка обавестина само парено, акале тематар харицат хари тема, акала ме прала таро ешеду, јела мен на нема ана ешеду, ме праленга на сад, значи амари организацијата не ешеду. Харица сам чи аворенге пареа ке темата шера, али ми пенџум, ако Аллах спантара муклави бути, сикаџаме но Ресул алейхи селам одорете матар, онда мангена не паре ните преноси навла. Али нормално морате изрази напено на ишкар начин, јер најпрво мандар шунена, породично, хем сат мендар џанава нека се породично, џувља да те машкара менде, шунена, хем кадикате објасина ано најшкар начин. Јела менде да е пути, алекум селам сај праленге, да е пути амено на џанате вачера шукар, хем шати километар да и клафи неугодно, а валај тако ми Аллаха на немари намер одијате вачера дишто лошно, него со на џанате изрази напано романе. Со се, амен 90%, оке само шајте вачераво шаи, питано два едино, со итано ки Србија, хем употребинен само романе, а дока ко иностранство, 90% амендар, и мешинџам и аверчип, па марешибја, хем некад шајте мешина лафија. Ме морате поминави јек хадиси само кога преносиле и Ајша радијаллаху ан, пеноли и Ајша радијаллаху ан, пенос дигнеле со жене енсарике, стид их nije спречила да се подучавају вјере. Иншалла ка романека ќе ти навле, пенол чачетане шукар о џувља енсарике, а енсарике танодла ани Медина суитане, пенол на о илаџ на спречинџален те подучинен пи вјера. Па Аллах спантара за мангля кален сариен, саре џувлен, саре манушен, мушен, сар содикена похвалинџален ки сура Тауба, похвалинџален саолем, соси онтан одлас одинџе сапе вјераке, hem ake elhamdulillah penola i lađolen na mukhalen ta čompalal. A duite osobina su morate penava o hadisi taro Resul alejhi selam so penol o džandi pa naka astari neće stići znanje stidir ni ohol penol nastika starolo džandi pa o lađutno manuš hem okova su i čelipe ko baripe. I okova su i čelipe ko baripe uvek na mangote prihvatini, sam će hadisi, na mangote prihvatini džandestar, hem čerola ko pošero, hem ađara džala ki zavluda. A od duito penol, akava o... So inakvabe? Šunđendi jeste darina? O, izgledaše o Sandersu, izgleda... Dobinđa nagrada, Čanke. Nagrada? Бакшиши. Океј. Со пенџум англал, значи дујđe не пенол на каштија старено џанди паникат, значи окоа охол со на мангол те примини, со се охол лесто его андрал на моколе, емо дујто ладжутно. Акава ладжутно пенол улави пеко дуј, ано дуј категорија ке е лаж. И први лаж тани пенол похвално, јел и лаж тано јек дел таро имани, пенол кеда черопе и лаж таро грејија, хем са одва со Аллах на мангол, ондар долет бучатаро Аллах пантара мангол одва стид, одва са пенопе особина со иси. Одја особина со иси кој инсани мангате вена. А дико покуџе на стида, то е стар пенопе покуџе на нешу кара, толто одја лаж, кеда черола пе олафи таро јек инсани, кога ладжал те пучол, хем насиклола. Сар, например, ладжава, аки алум шовар дешбеши сима, ладжава те пучав сар лола пе авдези и па мека нака понушинапе, хема шола джара на лола авдези или те джавко гусул. Ка пено пуро инсани юм, алум ко пуре беша, ладжав те пучав сар лола пе авдези. А катео Аллах спантара на мангола ке врста ладжа, хем варан те пуче, те сиклове, хем те подучинапе. Акова сава чержун нге палален со сакова хадиси савола, пенава харица паротано, али морате вачеравле, мора со се иси манушем есавко проблеми, или ководжика се савко проблеми, па морате џано сак подучинопе. Па
Пралалин којто мен да спремно те читина која хадиси, хем те објасни леко романе харица само ја, нека читинаво хадизи, а после тоа иншалла ка наставиме, после ка џако коавер хадизи ка просто. Само јак секунди, Иранено селами праленџе, куѓао прало излазе исто. Иранен селами илязесе. Алейкум салам Илијас. Илијас, Habibi, you can hear us, but I'm sorry, I know you don't understand. We are reading the book of Sheikh Abdul Ghani al-Maqdisi. The book is called Umdatul Ahkam, and we are talking about the book, and we are sharing Islam, alhamdulillah. We can talk on private, inshallah, Ilyas. We are going to proceed with our program. Abdul Islam, our brother, is going to read a hadith, inshallah. Okay. Angleterra te pošmina hadisi, inshallah samo kao objašnjavano ano kratko romaneta, halon soj samo doa, hem inshallah ka pošmine. A kad teče rola pelafit pralani, tar tekućina, kola iklola hem tare mušeso, hem tare džuvljako, lađutno tante pena. Morate vaše rađare, na ne lađavo ki vjerame peđum, saso što se tiče vjere, onda morate pojasninele, da bi te džane sarte postupine. Jer ako tu, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nagradi inžatud, sastipaja, ili ano je to izdržljivost, nekas Allah subhanahu wa ta'ala iskušinđale, ili pe nam bormi pa su isi lakova problemi, ili uošte isi lakova problemi, ne morate nam bormi pa, ali šajte voljano ne samo način, ako te šajte zahvalina, Allah je zavođesu na jan tu lestar, ali alhamdulillah, Allah je se mora, amen, to objasninakja, pošto objasninđo šekja, amen da morate objasnina lako naj. Najšukar način. Sarso penđum, čerola pelafi, tar je tekućina providljiva, lepljiva, kova iklola heme mušestar, heme džuvljatar. Mislim, navči dosta jasno imano soma gavte vačerav. Inšallah, tu akana dulamo pral, kačitina adisi, hem sare, ano, ne samo po način, ano, najkulturno način, kad je kente denje objašnjenje, a kad čerarica buderi lafi, tari akjastit, sarso čeđam lafi, taro poštovanje, a naka džako svaki taška te objasnina svaki taška. Tako. Ako kamango svaki taška, što stiki navle se posebno, hem te bićalavlinci, inšallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته пралален кодини сарсо помјамаро прал значи укратко објаснинџа и тема мари сојтани ка замолнавтумен ко навтумаре господаресор на коштинаме ништа улавен по екутите шајте чедембе повише праљате шуненен пењато користинен песарине и тема значи вачежатуме опрал мен шалака читинаву хадизи па неко таро праљака чувел нешто ка додеини најверојатни ка вачери харио до лестар па иншалака на како следечо хадизи преноси се од Алије ибн Ебу Талиба ради Аллаху ан да е рекао Био сам од мушкараца којма би мезија многу излазила, па сам се стидио да упитам Аллахов посланика салаллаху алейхи ве селем. Пенела ме јумлетаро мурш, колестар бут и крило од ја мезија, од ја парни текучина, па ладжандилум те пучав е пекамбере салаллаху алейхи ве селем, о томе због положаја негове черке, код njega, zbog položaj lesere čijako, znači ovih ne od džamutroje pekambere sallallahu alejhi ve sellem mi čerđa, znači lese čijajmo do lesela džandil te pučope sastre. Stoga sam naredio Migdadu im el Svadu radi Allahu an da ga upita, pa ga je i upitao, a on mu je rekao opraće svoj spolni organ i abdestit će se. Meka molinava kne prale e čamkjako šaj harite objasnini akava. Inšallah, prvo ko romaneka objasnina, Ja. to se na prevodi dža romane, ili U stvari, hajde ka prevodina. Penela mela džandilum te pučave pejkambere sallallahu alejhi ve sellem zbog o sohjumlele so džamutro, zbog o lesiri čaj, pa bić halđuma kale ashabea verete džal te pučele pejkambere zbog miri situacija, so desini pemaje.
Па hem puçilale penela, pa o pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem odgovori jale sem peja neka tovel postidno tan, hem neka abdestini pe со значинија кате на вачерџао пejgamberi sallallahu alejhi ve sellem те на анџол екстра или телел гусули. Одолесе би му кавао канао предност ме пралесе то абдестини хари тарак. Сосет акја тема мора да објаснила мен халален, со се мен елхамдулилlah ла еста пенџараја предавање детално акала предавање пенџарален, кога шунален таро мде чахкам веш валлај таку ми Аллаха ме отринто пути пош миѓум тиранау, а замислим јек сати е предавање черола, а таро јек хадис и си штарпан предавање. Ем тоа на козом сабрите волту валан бешенца да бите стикнине харица само нешто. Харица на тароџанди па нашти стикне ништо, него само харица теле. А ква проблеми со ине Алија ради Аллаху ан, она чак нанџорине, он нон стоп нанџорине. А џанет саби потешкоче манушесе те нанџове нон стоп ке ту и си ту сумля дали кол прихватимото намази или на кол прихватимо и стално ке десини пелесакава, он џани не те нанџон одма. Pa ke dikla penja veći koža pošmini te cidopelen dar subhanallah taro nanđiba, en zamisline, na primjer, akana nila, alhamdulillah, laese, nanđovetke na ne niso problemi. Panš puta no divete nanđove. Harica pterečenje. A zamislim ket ko volo je ven, tu na inena marostanja gana sad pravi i češma odma tato panijem odma, nego tačar paniji čera kavač, odvajina preterano poteškoće insanese. Pa penola che da loco e stagni vers di colatano le separo, ali akatei si ek bari pouka i aver bari pouka subhanallah. Kova ovla džandilo direktno, so se la džandilo, zbog baro poštovanje se o Resul ali selam leso džamutro, pazim. So i tamo džamutro. Jel tu nekad e sastreja subhanallah šajte tu bušu že odnosio. Bušu kad šajte na ke. Ali odjajte ni lesi čaj. Che kad tu spomine nešto, ako to sohine tu odnos ili uopšte na inetu odnos, dovoljno te bešolo manuš da je putišaj desini peresakava, jer ako na desini pe pralalen, kedo manuš samo isile odnos pe partnerea, sar džuvli sar muša kate, narakate samo i mušestar ili džuvleta, nego soldu jendar, pa penola ke desini pe odova, umesto te na džove, morate puće učime, ali ovla džandilo bud, pa penol bišalja kal insane te pučol kolesanav, pazim, kolesanav te pučol. So se lesi čajtano dja. Tu ke ta vola gana to džamutro, te penola isima kavakva problemi, a ti čao dja sam či kaut ke odma sam či nezgodno subhanallah, a žarili. A kad te o Alija radi Allahu an, Allah te nagradi nole, od dja Allah što hinele bari, hemo poštovanje prema Rasul alaih salam, bišalja javer insane, te lores informacija, pa posem ta nole se. Meka čuava kate manisima bute to da inama na kva, ali kad čuava kate, di kao pralengo je osmareso da mišljenje šajpeso, jel onda džanava šunđo predavanje, džanava so šunđa kva predavanje, im šajte to da ine na koja taška šajte penodiš. Каду да инен дисо дали шајте тја да. Бисмилlah, ако му кажеш и пе, ако манго шепите да или... Na nema sam te da Ok, znači Halilen so stari tema, znači ako te penola ne morate da sini pe akava, samo ke disile odnoso manuš, a na završin džađe o kraju. Morate ađarte vačera, subhanallah. Ili šaj uopšte dreminđarica pa dikljako suno pa desinđa pelese. Ili šaj dosta dikljadišta vri pa desinđa pelese. I pa čerindoj lafi pe hanoma ili oj pe romea desinđa pe. Znači ako šajte desini pe svako ne se halalen, hem a na kva slučaj, na ne potrebno te džalte na džol, nego dovoljno peno te tol postidno tan, hem te lo pavdezi, hem inšala čerola po namazi. Pa ko predavanje penola, o Alija radi Allahu an hinele baro problema kva, pa penola panola hine, to jeste, sar su pena men šajte nekas problemi, pure narica buderi, od podlađutno tam pa čarolale, hem tovola lola pe se pavdezi, hem čerola po namazi, a kad te više navaran tol tu nisa višuva. Ako važini sare džuvljake, sare mušese. Meaka nabi nakava ko to jek taška, sojtani bud važno, tu men džanena ke spominaja ke sabe, onda šukar hem te spominola pe ne save odlike taro dva sabi. Ako na bilo ko tu mendar šajte čtini i si taro predavanje, so vačeri odlike taro lija radi Allahu an, akala šajte čtini svako tu mendar,
Ко мангол, бисмила, шајте читине на лице. Нека те надикаваат. Аха, окей. Преносилац хадиса. Хајде чити нахи. Ту Османи сито 90 друга страна, ајде бисмила. Ајде. Кој кажа? Бисмилlah. Алија бинте Ебу Талиб, Абдул Менаф, Абдул Муталиб, бинте Хашим, Абдул Менаф, Ебу Хасан ал-Хашими, vođa pravovernih, Allahov poslanik s.a.v. mu dao nadimak Ebu Turab, vlasnik zemlje. U poznatom događaju između njega i Fatime radijallahu anhuma, njegova majka je bila Fatima bintu Esed, primila je islam za života Allahov poslanika s.a.v. i preselila na ahiret. Allahov poslanik s.a.v. joj je klanjao dženazu i sišao u kabur. Većina učenjaka kaže da je Alija bio najmlađe Ebu Talibovo dete. O Alija, a vola kotariloza, a katega večeri kotorabon Menafa, Abdul Mutalib, Hashim, Abu Munaf, El Hashimi, oftano o vođa kotoro pravovernih, znači, o pekamberi sa selem dinđale nadimak Ebu Turab su značini o vlasniku je povjaku. Ano, poznato ta noći je poznato deo maškarilestem i Fatima radijallahu anha penola Aliyasi dajda vicinđape Fatima. Teđanen binti Ased vicinpe penđa priminđao islam kad hineo pekamberi sa selem pana kad hine dživdi tevače rađar priminđao islam hem na kraj dunjaja kad hineo pekamberi sa selem dživdo pana pa u pekamberi sa selem hulinđano kaburi ano lako kaburi kad hine poromi znači mukhalano kaburi hem peneno Buderu učenjaka vačerena či o Ebu Talib, u stvari o Alija tano paluno, čavo kotoro Ebu Talib, radijallahu Alija. Cer sabra kate, so se nakira napreviše kao kalataške, a kate kad vačeri o poznato događaj između njega i Fatime, buđenena džanena svojih inem maškari lende, penola kad raspravini pe o Alija radijallahu an, hemi Fatima, ovi klolapsi ne avrije mučari po šeropuvja. A kate je, subhanallah, morate te lajek pouka, da čakva sabija su i ne, onda raspravine napine peromjenca, na i ne niko perfektno. Od ovako tu mege desinope avdijaka na odvajtano sasvim normalno, samo pod uslovom od jaho lite na išerenla. Od jaho lišajte iščeri 5 minuti, a šofta minuti selama rekum goto završim džape. Ja gledero, aj kao čovjek, biš minuti, a čežemo o hadisi čeram gledaf porodično i baš kao isto o Alija radijallahu anhu i ne volja mu pri Fatima radijallahu. Znači, maš kao sao parja, znači uvek si da je koja, da je puti holjani pe, kova, ama penolo pekamberi sa seleme Fatima ke radijallahu, pinja o Fatime penolo. Te na kola kana i dunjaja Alija, a ov holjamu pritute penola, to tani ano dženem. Subhanallah. Se što komentari piši o tasemi mašala. Jeste, kao tačno. Pa na ek buti kako ovako na završinđan, da li završinđan? Pa na ek buti kad te but važno su završini penola i dajtaro Alija radijallahu an, lakonah ine Fatima, isto sa pečake, hem lakonav dinđale, ovdinđa e Alijako, to jeste Alija se dajako, a nav dinđa pečajake, oj priminđao islam, hem ulitani sar muslimanka, a dok ole soda subhanallah na priminđa islam. Diga kate javer poukaj si, subhanallah, i romnišajte primino romna, ili rom po ili romnina, naznačini da tu, subhanallah, šajte šeđi ka zorijate primini vjera. Dikako? Ako je tano interesantno, empoučno, je kamen da šajte primino, dujto te na primini. A mamorinava laj za ođer, sa te primineno islam, sar i rovni, sar rom. Ali ka te bušu žitaška, dik ojtani muli, sar muslimanka, hem parumi, alhamdulillah, ani Medina.
Dalje, on je prvi koji je primio islam od muške djece nakon Hatidže radijallahu anha, dok je Ebu Bekr radijallahu anha prvi koji je od odraslih muškaraca primio islam. Oftano prvo so priminjao islam kotaro tikne čavorekava čerađar, pali Hatidža radijallahu anha, a kotaro baretano prvo so priminjao islam o Ebu Bekr radijallahu anha. Ali je primio islam sa 13 godina po najispravljenom mišljenju i on je prvi koji je klanjao sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. O alijatano prvo so o islamski učenjak jak večera poškarađar smatrinena činele deštrim beške priminjao islam. Oftano prvo so čeržan namaze pekambere sallallahu alejhi ve sellem o alija. Učestvovao je u bitci na Bedru, Uhudi i svim ostalim bitkama, osim pohoda na Tebuk, kada ga je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavio kao namjesnika u Medini i rekao mu: ti si kod mene na stepen Haruna kod Musa, osim što nema poslanika kod mene. A kad tega Alija radijallahu anhu nakon mene, često, znači, penola o Alija radijallahu anhu učestvujem ano bitke. Znači, kod toro početka, prvo bitka sa suđanani ano Bedar, ano Uhud, pa ano javer bitke, osim ani bitka ano Tebuk, a o Tebuk džana men penđao pekamberi sa selem, mukljale sar namestniku ani Medina, to vol sar gradonačelnik, sar sindaco su penalo Talijani, te pazini e narodo. Penola so se tu jan mange o Haruni, sar su ine Musase, znači o Haruni ile so pral, vodinđa palilece, samo so tu palimane penola na neviše pekamberi. To znači da o Haruni ne pekamberi. O Haruni ne pekamberi. Ако те маџан глав, панарица би коментирина и не само какавада, јел акала ташке субханаллах ме дорес ме читинџу мангедер, емо доресе на манглумте прескачи на акала ташке. Кола тане буча че важне, јел одлике Алијасе радијаллаху ан тане будбаре, ки први битка на Бедри, кад помина кате ине тано бутерно чаварено. Овчаче ине терно, ке дало ки Медина, а од ваде синџапе, одма, након прве године, значи, ке дале ки Медина. Hema akate me penjum inşallah te mangla Allah subhanahu taala te mangla te dolamen odva mogućnost te avahem te objasnina sakala tarisira taro Resulullah selam so desinđape kaj desinđape sar sose hem kadav razlika kana savi razlika isi ki ano Bedr hem savi razlika isi so mukale čere ano Tebuk akate isi bud bare razlika kod akala duj borbe ki prvi borba. Znači, sar so džanen hine samo o muhađirija. Samo muhađirija, niko više na hine. Samo muhađirija. Koji to ne muhađirija, ko šajte vačerijam džah? Muhađirija ta ne onsarije, to jest Allah sallallahu alejhi sallallahu alejhi ve sellem sa čerže. Ja, MDB ali Priština i ne muhađirija džarđe. Allah te nagradim. Allah to zadrnuto menca. Znači, ki prvi borba hine samo on, samo kurješija kapena, vade. Ili Sarte davlem ja veranov. Znači na inet da su mukrej Meka sale ki Medina, on tano muhađerija, dok o Ensarije tane okola o stanovnike Medina, vičinem pe Ensarije, dok muhađerija okola sale koteri Meka ki Medina su mukrej Meka, su čeže hijđra, on tani Ensarije. Ok, je kratko. A kavako Tebuk, so se penđu morate vačeravakija, su si bari poukakate, a hva desini 9. godine po islamu. To jest po hijđri, šerma galali. A kad te najbari vojska so džeri kakja borba, ali nije bila borbe. Pazim, nije bila borbe, nije bilo bitke. O Resulullah selam mukolale čere, a čona samo munafikija. Samo munafikija čona kate, pazim. Niko više, samo munafikija. O Resulullah selam mukolale mangsuzole, te vodini sado adote. So se ačilo munafiki, Andrej. Mate penolđiko da mu kljale čere da ovna štinđa. Ne, a šile samo munafikija, o mu kolale penol tuka čovjeka te, kove, zar tu na mangetove, sar so ine
e Musa s.a.s. o Haruni, so acilo pe narodova, che gelo o Musa s.a.s. ano Sinai, kodori pre, ова челотене, аква исто случај де синот Алија радијаллаху ан, со се чона са мунафики чонаки. Што информација. Валла ја калата на информација која алхамдулилlah лајста мен сиклидамен ки школа, ја ко предавање наме. Доко обичне книги шајте вола или шајте новол. Ама иншалла теман га Аллах субхана таала пенџум иншалла каче ради са предавање акалестар да, кет кад магол Аллах субхана таала. Наставим па нариса иншалла ту. Си баре си Алија радијаллаху ан Sti Aga men lađate će rataro hadisi lafi. Izbeginjam sao taškete čtinalen, ali odlike talo Alija radijallahu anhu morate mu tvalen. Kazavšine inšallah kateka Inšallah. Inšallah em kačinava. Zastava Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem je često bila u njegovoj ruci. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je oženio sa svojom ćerkom Fatimom radijallahu anha. Rekao je za njega da je on čovjek koji voli Allaha i njegovog poslanika i da Allah i njegov poslanik vole njega. Penola i zastava je pekamberesi sa veseljem često i neke kolesova ovi ne piravi zastava but puti penola. Hem o pekamberi sa veseljem ženinđale Pečija e Fatima radijallahu anha. To je dja zastava be, vaće Romanevu. Bajrako zastava. Ok, akate čeri pauza, pare, morate čera pauza. Mu penđuma akate ka čerali sa buderi komentari. Akava sako mangole Alija radijallahu anhu te akanate ispitinali narisa. O Resul ali tu men čutinen ka proroka šunatar tela larisa. O Resul ali selam ženinđale e Fatima radijallahu anhu savo beš. Keda ženinđale. Ade bismillah te šuna pralal tu men se mangen Alija radijallahu anhu. Pisinen sao beženi. Ako na mangelali. Ako je dosta na mangelali. Me džanao, da ne se. Ko mangola Alija radijallahu anhu morate penjari le sisira. Ade bismillah pralalen sopenena, ke ženinđale. Te nakamo тват ми гамен да не проблеми. Аз ще ти келпа те роден ко чет GPT акла. Такова малака ма пипинено телефонја, такова малака. Друге године по хиджри. По годин джумли. Do. Gambetele tu janu prekana subhanallah. Бра, мам поче черхалали. Шивнико влог, а кале шивко влог. Me penjuma kala tele ade sare bismillah pisinen keda ženinja pe Resul Tasim peron metera vachera shureli tasim. Tasim chutina ko janaya pen me janava ka dikha phala ko mangola Alija radijallahu anhu varante finjare kala. Svojstva tala Alija. Neyse, nastavim. Allah te nagradi noto, duj to beš po hijđarske godine, Ađari. Po hijđarske godine duj to beš, Allah te nagradi noto. FM pišija duj to beš kalendarski islamski godine. Allah te nagradi noto, samo te dikano chat GPT darotarava. Ar inšallah, ćemo ga vali sva čežem. Ade bismillah, nastavim pa narica inšallah. Penova o pejgamberi sa selam penja o Alija tano koaso mangola e Allahem lese pejgamberi sa selam pa penol hem o Allah hem leso pejgamberi mangena e Alija radijallahu anhu. Data mu je prisjega na halifet u danu kada je ubijen Osman radijallahu anhu. A kad te dinđapelje se prisjega bejati so penamen kad mu darže Osmane radijallahu anhu pa ovulo halifa. Na ahiret je preselio 40. hidžreske godine u Kufiju u 64. godini života. Nakon smrti oboda Abdurrahmana bin Muljima, koji je bio jedan od preostalih Haridžija, islamski učenjaci se razilaže gde je ukopan, Allah da bude zadovoljan s njim. Ako na kraj dunja, ako sarana to hidžresko berš, na kraj Kufa, šovardešu štar berš i nekad na kraj dunja, palo od vas o posađelje, džaneja su posađelje kole Alija radijallahu anhu, posađelje Abdurrahman binti Muljima, koji je ki neko toro Haridžije tovačera, islamske učenjake isilen razilaženje kaj
Кајтано парумо Алија радијаллаху анху. А добром котора Алија, Сима месама јекте до да и нави иншалла кате. иншалла. Јела ја морате џанен, писинџа прало дишто пало 2 сата кикл дишто те черо џикол не кикл те мангао која марикако, не черо ме черава ради Аллах хем сарала спанта на нердини мангете черао, а он черен ко манго со манго, мора јек одлика те пенафте меге бари одлика, а ќе нек џанен саре ја одлика тара Алија ради Аллах ан. А рете пучене саве мануша Алија ради Аллах ан. Пенола морате пучато дишто пенол. Со се пенол до хинео мери ради Аллаху ан хине смутње, а до кабут, али пенол ке да акана ту постојанко халифети, пенол и си савке смутње. Џане сав одгордин џале Алија ради Аллаху ан софенена. Ади ка вачераме. Пенола до хинео о мери ради Аллаху ан халифа, хинеле кола сарме со покоринџампе. Акана доки у меи хисима сартуте. Халилана кова? Значи, меи има на област, ама хисима сартуте непокорна им черена смутја. Директно ваче жале се кија. Субханалlah. Доки не омери ради Аллаху ан са сабија хинета не послушне. Им са шунџе. Али ке дало Алија ради Аллаху ан на власт, онда кале савке инсања кова мангенале финта мангенале. Мангенале а ништа леста на џанена. Хемонтан од лас мутнеджие, кола он кокори му дарджеле, Аллах те прокритиднолен саадален. Хем више качинавам на вашера више леста. Пошукар. Аллах те дотме сва Пошукар. Аде и ситмен коментара калеста док на како јавер хадиси, ако и си... Не знав да ите додајна у почетку со доа разлика те џанен которо тикностра англедеро баро страсва, лето те разумиен шо управлява шукар се мислинам на јамне доволно Ме мислинава да доволно им наваленте квако детали код ја тема. Но ајде, шај е разлика само те допе, морате допе. Разлика се Џанат кава че Османо им валанте пенџарен дја со се кава е не. Комени мангетаве комени. Шинаве ларица, шунема. Ајде, вачен кумен. Баш акала теме, И си, ман лично пралави чинџеко приват, хем динџамен одгор. Ако некас и си ја савке проблеми, ондак шај приват, правенците че го пенафидите до ери си пења со шунена на мангајата Не ова. мора да те правен детал. Не мора да права О детали. проблеми шунем пралале, ме ва черџам ко приватно да лафи. Валлаји, Аллах спантара черџамен е савке. Аллах черџамен натева перфектно, него емтола мене савке мане. Ме пенџум одма ки почетак. Елхамдулилlah лаесе, ка черџале састо, ка черџале способно, ка черџале ано перфектно начин, варанте захвалинол свако сабајен, свако ашками, е Аллах е завоџел. Машкара менде и си мануша колата не арица послабиш, но ем колана не перфектне. Па десини пјакова. Наваранте джалте пучол јанко петко катаро котар него бија синопем џано сарте поступинол. Сарби ту, адека пучав директно ту така му прала Абдула тутка пучав. Кет би ту волту јек проблеми савко. Кај кале ту џанди па. Или јек пен, пази на ква сар мушесе, сар џувляке важи него. Каџако хоџа, сока пене хоџа се. Ова со капиш со кавачера ка исто. Jeste. Znači, ki vera na ne laž, kođani pa na ne laž. A me penđam činavaja sa otačke, ali morate džane so staće rope. Tako Na čeržam ništa bez veze, lafi Ne, me alhamdulillah, me misinači, na povredin džam nikar. Perfekt. Alhamdulillah, me misinakću prala tele šunđa men bušukar, na čeržum lafi ništa odva, so nabi pasinov nikase. Tako je. Jeste. Šajte manglante objasine samo i razlika da se kao vol javer hadisi, ali te manglene šajte činave na katedra, nam nisam. Dobro, ајде кај чинава мате џал погледе, пошто ако Джико Мангола харица детално которо кала проблеми али созначи мези, созначи јавер бучен иншала, шај вичини свако амендар управљане пучен ка одговориналинге детално, те манглеша бичалинге ем котори книга да со писини, чи мато лажар, не нисо проблеми од ова. Allah te nagradinu tu men da me pralja sasu jentele, Allah te mukul svako hari ki tu Wallahi, Ari, bez dinajme neće. Jeste, bez dinamen dosta, ali amen morate prenosine vjera ko najška način. Sad su penđume, prvo će tinđuma adesi, Allah spantar penol zvišinđa kale ensarinken, so se nalađan dire ništa te počentari pi vjera.
Амен, алхамдулилlah, ако ту мен палем джико, ладжала, шајте бичаре манго два предавање, мека сликина од странице, ка бичалат ми го странице, не беше на те, субханалlah. Алхамдулилlah, ла есе со мукламен, те оламе на кја комуникација, јело ислам тано чавален перфектно. Амен, мехем ту наштичи Аллах ко ислам, пазинен. Било сартечера лафи, о ислам тано перфектно, о савршинджале, Аллах спантар салом магда најшкар. Tu men varanto ven zahvalni Allah azza wa jal so čerđamen muslimanja, taro umeti, taro resuli, sallallahu alaihi sallam, koja si kađamen svaki tačka, namukla ništa čučo. Znači si kađamen ko najšukar način, sarte čisti lepe, tari bari nužda, mala nužda, taro dženabet, koja kavoli, henes kavolo doada, taro gusul, na ne lađa ovo pradalen, samo, elhamdulillah, ke amena maro govor, na vačerale, ano lošno da bi te lađalđi ko te šunol, nego će rale ko najškar lafi. Alekum selam opravdu vera. Aki mandara išta šunena, me će rava lafi doa, me valan te lađa, man me čija šunena ma. Subhanallah. Alhamdulillah, Allah ese. Alhamdulillah, kad tega autori, sa so penđam čitino poglavlje kotari čistoća. A men maga te si kavamen sare zajedno, so znači čistoća, hemotovi sa detaljno kotari čistoća, so doa so zabrani ke te koјано намази, а каваитано са обуча со забранинен ке те којано намази, те черо намази, а кој си ту са хадисија со читинџам джиакана, ако дишта которо доа фалини ке со читинџам, значи ту нашти чере намази. Значи јам пана ди се обуча со валяње мануш те чистини англедер, те би колано намази. Значи каваитано поглавле котри чисточа. Иншалlah, ка почина которо јаве хадиси, не мислам че доволно, па каси се пале... Амари порука ресля сариенде. Джанена со старчежам лав, елхамдулилlah, наđа више те да будери, осим ако магола да е кал, слободно шајте уклолу пре, те постојно питање ака лестар, али ти изразини пе нормално, на најшука начин, или па нешто јавери си те пучол, со чержам лав и преходно, на не ни са проблеми па. Дали шај пучава? Деманган, хајде управим кал, ни са проблеми на не. Пало маро предавање, каму ка време, ту крену прео пралем те пучен, а канава не би му каја никаст уклел, jer pana na jam gotov. Шај, те нахуляко јавера хадиси, ше магу ко ти тема, али нема веза ако нема. Окей, ако од ова онда окей, на не проблеми. Окей. Ако и нешто веза калеста, се сакатека пана кале хадисестар, ка пошмина јавера хадиси. Окей, иншалла ка аве покасно. Окей. Аллах те награди ноту. Ајде бисмилlah кана кам пошто ту мен ладжутне чаве ген ладжан диренџија кана, а кана воло поглавле. Бисмилlah дика сао. 25 хадис. Ашти каса матере. Прописи о губљењу абдеста. Јесте, кедна шале абдези. Ајде бисмилlah ка иншалла ка интересинот мен абдием кана ставинале тајса. Се дикава беше 45 минута джера мангеа. Аллах те наградине прале со халило, значи со намисина е ништа лошно, али јер кетка те намешина од теме, кимка завршно иншалlah прале ка вичинале упре слободно ја те манганек висини сар мангела иншалlah. Едно 15 минута иншалlah завршин па кава сам. Значи о поглавје сар со вачерџам, прописи сумње у губитку абдеста. Преноси се од Абада им Темима, а он Абдуллаха им Зейда им Асима ел Музенија, ради Аллаху ан. Да е рекао, еден човек се пожалио вјеровернику салаллаху алейхи васелем, како му се причинјава да осеќа нешто у намазу. Пенела о хадизи преносини акаламате читина воленѓа навада, ек мануша алоко пекамбери салаллаху хем пожалија пелесе да нешто осотини ко намази. Да нешто осеќа у намазу. Или причинјава на џенава Романе Сарби од чинини пелесе. Сумнина. Рекао му е, не прекидај намаз све док не чуеш звук,
или не осетиш мирис? Па одговоријале со пекамбер салселем, мате чинаве о намази, садок на шунеа јек звуко тутар да и крило, или па на осотинеа мирис, неугодно мирис. Каđако коментар хадиза, пенела џар. Понекад човек, док е под абдестом, посумља да е нешто изашло из нje, те на основу тога и посумља у свој абдест. Пенела понекад о манушем чаче пасек, вадесини печесто, мисли неа да нешто и крило тутар, па починеа толту сумља кото абдези, дали на шалџано абдези, дали на. Дали га е изгубио или не? У овом хадизу Аллахов посланик салалаху алейхи ва селем савјетуе своје следбенике како одбацити сумљу од себе. Ака те пенела о хадизи сикави пире следбениконо пекамбер салселем, сар те и калени сумља пестар, те новеле сумља. У таквим ситуацијама, када га е Абдулла ибн Зейд ради Аллаху ан упитал у тој недоумници, препоручујо му е да остане на ономе што е сигурно, а тој е да е био под абдестом. Значи, о пекамбери салселем саветуинџале, теа чолко од ова кајтано, а од овајтано сигурно со да исилја абдези. Кеда тано кодујќ гоџа. Кеди сумља исиле. Значи, кеди силе сумља, да е тано под абдестом, да на нашалџао абдези. Те ако му се то деси у намазу, да остане у своме намазу, значи те нарумини по намази, него таа чолко намази, да не напушта намаз и не мисли како е изгубио абдес. Те намислини да нашалџао абдези, све док не буде осетио убеđен био. Ека не и разликата и сумља, джику убеđење. И сумљата не од ова со сумњинеа, емо те прелаки сумља, значи марумин, мачер, ништа и сито абдези, а кавајтано ака на вер пропис со убеđење, ака на јан убедливо да нашалџано абдези. Убеđење гублење абдеза, или док не чуе звук вјетра, или осети мирис. Значи, ако мануш шунџа звуко да и крило лестар, или посотија мирис, онда на не више сумља, него тано сигурно да нашалџао абдези. Ака тека му кав тане праленџе, те читинена кана о поруке таро хадизи. Гледерте џанко поруке, џанави си доста те коментари на кала праля. Која кате шаи пијано да те туда? Океј, шаи пишај заузето. Бисмила ту Осман, џанава да и си те. Нико праля, машала, са одговорнена супер, машала. Тачно. Jer ponekad o šeitani čelelap se manušija pa čivele se sumlje i kilotar luft, muklan vazduko, kova, a odlajtane samo sumlje. Akatega aloje ka sabi ko pekamberi sa veselem sositini koleso vođi, a men džana da je putio vođi grčini, čelo pa dištao manuš osetini misinići mukla vazduh. Pa penovo je pekamberi sa veselem, ako mamuk o namazi, sumninđa, mamuk o namazi džokisitu sumnja, osim ako jan ubedimoći dišta ih lilo, kotaro koa muklan vazduka vačera, ako jan sigurno či muklan vazduk, pinđa ja šunđan, seke mukle vazduk ja šunđola penola, ja ками решението ке. Значи, у осталом, у обичном, ту наваляните муке те о намази. А катега и си дуј буча со валяните објаснина, иншала, да вичини пе јекин, хем и сумња, значи јекин тано убеđење, а сумњата ни весвеса субханамен. А катега валяните џана, чи ако мануш тано убедимо, пази на кава правило тано бут важно, ако мануш тано убедимо, чи му крадишта, пеклило, значи му кравазухов тано убедимо, ама ни на шунџа, например, мануш кашуко, на шуноло,
Але сунак, например, шудрило мануш, ја исилема онак да на шуноло мирисја, ни на шунџа, а ни на осетинџао, а исиле убеđenje чи му кля ваздух. Какова случај са сопеново пекамбери са се не морате му кео намази. Значи ту руминџан то авдези, а са сочитинџам бут хадисија англедер, пеноло ала напримине ника со намази кед нашали авдези, са джок поново налјол авдези. Значи ако е сигурно чи му клендишта, без обзира дали шунџен ја мири шинџен, ка му кено намази. Значи, обично по минџа като пекамбери са сенем од ова со комануш десини обично јака шунол, јака миришини се. Ама да е путио мануш шајте му хол ваздух, ни на шунџон, а шајем те на миришини, да? Значи, акала дуј буча по минџа пекамбери са Сие проблеми само. Черман галали, ака те морате поминава това. Пример ради, ке пенола шунола, замисли на катарте на кол ке дишта джаре. На кол. Ту на шунеја, а джаре на шунеја. Ама осетинеја да нешто на кол тара, джаре. Например, пример ради, а воле е ка мачи или нешто. На клјатар хем на кли. Tu osjetinđan da nakladaš, ама на дикеја, ни на шунеја, ој джелив се, ама ту му кландиш то, до тар веш накладиш то, а ка те веш ту му клан ташно. Значи до те на не сумна, наклада тар, ту на дикела, ама наклада тар. Jer ubedljivo je Jan, Džaneso Čerđan. Jeste, Džaneso nakljan. E aка на не мора ника неја, ни наклеја те шуне, а Džaneja и кило. И ту се каче на кате. Ака те е важно, акала дуј пунктија Čamke Čerme halali so pominđa o Pejgamber sallallahu ili so pominđa o učenjakja i sumlja tani odija koja navaljani telela tako reći ozbiljno, nego tečereto namazem tiniklovetaro namazi avri, jer na našalđano abdezi, hem odujto tano okovake dijan sigurno, ubedljivo hijan da nešto desi jape. Onda tano odova sigurno, hem džaneja da čerđandiso, onda napustineo namazi, džajeljač abdezi. Ече кала дуј бучатане ме ми синава клучна лафија кола валяни свакова опрала катете джанел хамдулилајм те шунел да тане бла дуј буча и сумља тани нешто таро шејтани, значи чела че весвесе ки годи, а о сигурностано тутар, о сигурностано гладвасу ту джане да нашал джан о абдези. Е, учиме. Ако десини пе аквако сафи ко джемати, сарвалам те поступи на мен. Джанав да нашал джума авдези, ама косаф юм гужо бари. Кавено тачке ми са наукате. Кавено тачке јесте. Кавено тачке. Опрало Јусуф Куризу почела, а пенела усвар, на почелnego пенела, а кавајтано фикско правило. Цело книгата ни фикско правило. Значи, амен, а кавасо чераја, цело книга умдето лахкјам тани фик. Цело книгата но фикско правило. Хвала те наградин ту шех. Каđak i prvo tačke, inšala, pa kao pale komentar, inšala, na nebu tačke. Onaj koji pod abdestom, ukoliko posumnja u svoj abdest, nije obavezan abdesti se sve dok ne postane potpuno ubeđen da ga je izgubio abdest. Ako vajtano dik. Okvasitano penola telo abdezi, znači sile abdezi. Pa i sile sumnja da li na šalđao abdezi. Олесетано обавезно чи те на мислини више кава чераджа, чи нашалджа авдези, оле и си авдези. А ако и силе убеđenje чи нашалджа, значи офтано со пена мен 100% сигурно руминđум авдези, онда ту јан дужно те муке о намазијем теле поново авдези, јакова пенал. Nije dozvoljeno prekinuti namaz zbog sumnje, gubljenja abdesta. Namaz se napušta kada je jasno utvrditi da je izgubio abdest. Znači, na ne dozvolimo je kemanu šesete činavio namazi, ako išide sumnja čina šalđao abdezi. O namazi penula mu kope samo kad jan zorale ubedimo, znači čvrsto ubeđen, čina šalđano abdezi, pa tad mu kea o namazi. Ne treba se osvrnuti na šeitanska došaptavanja.
Сусе амен дај пути, надај пути, доста пути, o шејтани, субханаллах, од нападинту, па чотке савена весвесе, значи савена мисли ки година шалджана авдези на тоџан шукаро кова, кедина авдези на тоџан шукар това, сокоте мукхан шуко, значи кодла весвесе, кодла кола, о мануш навалените обратини пажња, субханаллах, мене, наставени по намаз. На сумњи и препоставкама се не гради ништа, веќе на убеđenju, препоставка спрам истини ништа не значи. Само дини си имаме перфектно, субханаллах. Пено, ки сумја, ке ди си мануше, пено, котари сумја, значи род пе ништа. Не гради се ништа, значи котари сумја, на не ништа лата. Кава че раđар, убеđenje но од ова со веќе на убеđenje. Котари сумја на черот пе ништа, веќе котари убеđenje, ке до Иоан бедимо, мануш черола обучава сарсоваляни. Кате пенола, јек пример, ради качерав, начерав, ника на почминате че. Ника. Ја пенеа черава, почминава. Не мушти нече, неа готово. Значи, од ова препоставке со пенола, котари истината не, дали ја кава џар, дали на не џар, а ке џане истина, и истината не одијаем на не, дали ја џар, јака џар, значи истината не одија. Черџум на черџум, готово. На не, ма шај черџум, шај на черџум, значи ја черџан, ја на черџан, значи одија и тани убеđenje. Пуштање вјетра квари абдест. А кад тега тано, значи, оманушке пола ваздух, јасно, чи роминџа авдези. Значи, мукхан ваздух, готово ту, на шалџан авдези, сади хинеамено хадиси со поновина пале, значи, окоја со нашалио авдези, мукха ваздух, напримини пелесо намази, саđок поново налјола авдези, па черот поново намази. Основа е да се остане у оном стању у којим се налазило и ранije и основа е да убеđenje не престае услед сумје или препоставки. Значи, основа комануштани, а чола, ано два сохинан гледер, со мисини, ман мели лум авдези, джанавчи сим авдези, 100%, ама и сумја, манге напромени ништа. Значи, меа чоав код ова, ман и сим авдези, од ова дали си има, дали не, од ова фрдава, готово, од ова све се на интересинена. Само секунди, Осман, џанајатаро бут праљасо и силен, можда Аллах џална пошукар, и силен цао проблеми, кувена кокупатило, лена абдези, саса панета, никрола ври, на шалџума абдези, на нема абдези, па поново кувела, па поново лела абдези, па поново икрола ври, на шалџума абдези, кувела икрола, субханаллах, валяне се деш путе колти икролте кланино намази. Нисарте увеќе сило дија сумља, одла весвесе да обна шалџао намази, а катеа баш хамдулилlah о хадизи, и да јасно тано значи да ле праленџи, ако и неле некој два проблеми, да и сумња на руминито абдези по никако. Значи сумња, лечето абдези, иклова ври, хем кланито намази. Мајеринту више нападал. Еси бутодла машкараменде. Еси медја нава. О дари черџума кова, о дари черџума кова, дари черџума леа убеди. Досини пеја, досини. Ајде па нарица тачки па посеншајте черџума. Енневеви рахимуллаху таала рекој е: овај хадис е еден од основа вјере и едно од правила ислама, а тоа е да се не осврча на сумњу по питању било чего у што се ранije било убеđено. O Imam Nevevi rahimahullahu ta'ala penola kava hadisita i osnova kivera. O je pravilo ko islam. Penola od ovaj čitene Irani pomanuš premali sumnja, ano bilo so tečero. Sumnjina dali čežuma kova nego, a čola kod vas itano ubedimo. Znači, nadikvalo sumnje, ano bilo sa i buti. Значи, ака тега детално черакутаро авдези, ама било со дали чержум шукаро коа, дали ја кава, дали окоа,
Tu Čeržano doa su Čeržane, ma ako doa sigurno, znači po Đinđante čere di sai buti, osumnje na Iranea pehić, Čeržano dia buti, dali Čeržunška, dali na, a čolo doa frdea, su se, sa su penđama ga tega o šeitani, a nola tke sa odola vesveseni godi. Hadis svojim značajem govori o velikim fiskom pravilu, sumnja ne potiskuje ubeđenje. Браво. А кога е важно? Кога е клучно одговор, субханаллах? A kovaitano, znači, hadisi penola od ova gde su značajni tano ono fisko pravilo, či kao čera džar je i sumnja tanija tega, a ubeđenje tanija tega. Penola, pa i sumnja na štitu kljolu predero ubeđenje te peravi ubeđenje. Ango, ubeđenje tano uvek poupre, pa ubeđenje peravi sumnja. Znači, je дека те да бушо правило амаре манушенде субханаллах можда ко авера мануша саркобосанција ко арапи он пенџарена одини помаро шукар алхамдулилlah али ко амаре Nije ona žarena. Dobro. Ne. Nije onda ne, isto, silен проблем. Isto. Ниту право субханаллах али ко амаре ромае чамен трудинаеме на амаре ромеџи то објаснена jer bu често десини песавке случаја лелумли абдези на лелумли абдези симали абдези на немали абдези али еча кале амен трудинаемен те одвате рушина, тако да и сумња на штитовол позора литар убеđење, увек убеđење позоров. Malo ni tačka fenol od lepog ponašanja je da se ne izražava prostim riječima. Znači, kotaro šukar o ubeđenje, kotaro šukar ponašanje, o manuš tena vačeri proste lafenca, znači te vačeri šukar lafenca, te vačera, te ne izrazini pe lošne lafenca. Kotaro je šukar ponašanje muslimanca. A tačka bićava kao prethodno hadisi. A tačka vadan teđa. Pominđava ništa volgarno, navaljaju manuš nikad to volgarno, nego i sidi sa bučasom mora svako car muž, car džuvlite džanov, kotaro kova. Co se katego islami si kaja men sa obuča sa tečera. Те си кавиаме сваки бутијано детали, ди кена меѓанава да бост халени и секва проблеми, али иншаллах каволо вакти хем ке качера лафи ке да некад каму кеда вазуко хем ка настави нето намази. Ка вако два иншаллах со се акејата и нужда кога ту нашти контроли ни не одова, па морате черано два стање со јан. Али намагавте мешинавту мари бутијака. Него бирана пагана ко питање однани постанџаме мислим као ли тачка 100%, али нани сарка поступи не ту ако веш унџан, а јан ко намази. Ко намази, да шунџармо питање шукар. Ако јан ко сафи ко џемати, се тоа кокори туке бутколај. Ама сока чере јан аки ко таравие перди гужва 2000 жене, туке десини по 2 гужва, сарка па нашинето. Pa isto tamo dva, dali tu јан ки гужба, дали јан кокори, дали јан дуе джененца са, оправил тано исто. Пропистано исто. Ме пенџум намази, ама ме халилум ту бушка со очежам. На нетке дозволимо. Те ја човете настави нето намази, а ту нашалџанле, а ту ладжаја, о мануша те дикенту со ту нашалџан. Nije dozvoljeno. Morate prekinuti namazi, ali maksimalno, lađaja čere, bešte lehe mamordin. Znači, na tromate čere namazi. Lađa tikove, ali na ne lađavo, su se tu jani insani, subhanala, ljudsko biće, a mena jam probotija, desiri pe mukeja. Ако се ти ненатомено дуито хадиси со читинџам тарекја книга, тано баша дова наштиклани не намази, ако нашалџано абдези. Сијек правило катега мангал те вачерав, кеде и бари го жошају доа, мангол те вачери однани. И сијек правило, ако на не бари гужо, мануш са со вачерженту мен, о правило тано те мукол, о сафити и клјол, те лјол понова абдези. Пенена учењаќа, кеди си бари гужо, хем на нету танда те ковачере, пенена и си дуј начиња сар те понашини пе мануш, пенела мануш ка бешол теле, од овајек знако им науштола више ко сафи, значи бешола теле,
ема чола джарано дија позиција, Tamam. ама чинав джоло сафи. Значи, јек пенала ка бешол само телеки, ка завршини о намази, ако и таравија чера лафи, ка джал пало два кај лола вдези, со сете на због велике гужве, значи на штиклола. Tena Ова ćemo черова. На не у станју тиклол. А кавајте на случај на не у станју. Значи, а од дујто пенола ка джал ко крајо сафесо, а джаро сафи ка пан лол палео, лека олко крајо ко чуши, ка бешол ко чуши. Због велико е гужве. Значи, а кавај само кеди и бари гужве. А основата ни те мухол о сафи те джал, со сом на ромини ника со намази, пошто и си мами англал, ошај пирол машкаро сафија цар мангола, значи, ама кеди си буд бари гужва и си котоространен на не танко тартенаке, онда и пенена пошка те беше, ја од отекото тан, ја те джако крајо са фесо, а кавајтано судено учењака, Ако стигнете лев 10 ране пе паре, ма тоа двајтано најшо. најшука, ама правилото на довате, Харджапи камера родола те черов дешто лафин каджал. Хаде бис. Na, nego šukarva ke ama je kutaro ek šužoje debi, o manušata, ne primer, te na osetine, no dva či optano kerđadi so hades, ako na primer gelore staro dova i badlab, i optano kakero čikobagi geloreske o rad kotaronak, kikero ponak ev kađal. Znači, isi ematija, na, isi, vala isi metoda, си ама ханефиски месев, ако ава чери, не се, tama, ама на англијанте поминат се, Сасојтано ки природа, инсанајси. А ментари лаж и лаж пропастини ту да поти. Замислим ту јек прало, нашалјав дези, хемтари лаж наставини кланини. Овче черола куфур, черола невjerstvo, то е Аллах спантара забранини, ту чере бути. А со черджари сакја бути и лаж. Нали? Мукша, имам јакана. Качератар имами лафи. Јака десинопе тутава имами, сараменге десинопе, кој клола, англали клола. Нашали абдес, имами. Джемати сапалал, со качерол финта, na. клола, таросафи. I klol samo koji sa desne strane kao uloka nastavinu namaz. Alhamdulillah, znači аменге обавеза течина во намази, обавеза. Агана дали ка човек, кад си Пакистан, нема веза, двајтано са не саве солуција, што јеле остање, промини и ситуација. Саро, например, Нужда проминуло стање. Најнужда, не нужда кате. И джамија, например, сила од англал удара, нисо проблеми ки кео англал, или, например, аджада дубока тесно шај со наштика ура карумина о сафија окола, кади кавка процелинав сар наешкаро дија ситуација џарка черо. Аме манге, ме кади кав сар ти кеовте лавав дези палем тиранавте наставина. Јело джемати џанеја ту нашалеја баро вредност. Али Аллах спантара ако на мангол нашалеја, одва ништа на не. Али ако шај тиранапе, одма киранапе ми каква завршина. Ме мисинавчи ангедеро 2-3 вечер жаме која правило исто, кеди ситу сумља е мобујџење. Например, черджам лафи, дали си има абдези, дали на нема абдези. Ако ова пралари на каја, ако ова правило важини ема на намазија, пазин. Хурелат кеја сумња, дали умко дуто рекати, дали умко тринто. Дали си има абдези, дали на нема абдези. Јакава сакава лахи, јакава сакава. Ама кавајтано правило са. Исто правило кога морате постепине. Убеđenje, перави и сумља. Значи, морате појасни накова анократке лафија. Нема везе со кол пале. Паленка чера лафи. Пример ради. Јумано тринто рекати, море дали јумано дуито, дали јумано тринто кана, наđа нава. А кате лулапе окова сигурно. А сојтано сигурно, дуит 100% чержум. А од тринто и си има сумља. Ја. Ко тринто ма не си има сумља. Ако дуито 100%. Ко абдези дека на иранапе. Нашал джумля абдези или на нашал джум абдези. Ме јум сигурно со лелум абдези. Онда клава убеđenje. Сигурно јум лелум абдези. А ке пенава лелум абдези, на лелум абдези, од отетани сумња немаш убеđenje, онда ту на нето абдези. Na eto abdest tamo. Значи, миси навчи доста чороле лафија романе со халоваја и мишала, Аллах спантара каму ко рахмети те халова кала ситнице, кола тане буд баре значајано ислам. Аллах спантара те дотме свако хајр, миси навчи си доста питање ка сте поставинола кате, ама
те инерен дишто шај на не проблеми и до прало ако и тано пано теки почетак со Ja, ja, чера ja. вашајте бичаро и камера кана на не проблеми те чера лафи да рестар со менголов. Или Ивананджаки клолда джико те волтан, ке клува меда, не е проблеми ниса. Ja, ja. Кана прала кана Ај, се там дека на не битно. Мангела неко ту крилу преслободно, нека дел камера, нека ја нека писини питања кои силе, од вас слушајте вачера. Jeste. Ne mora samo i sila mu, prav, tasim. I silata ni nešto Harica Bud. I nužda, nužda. Potrebno samo tuki, onda promijenio zakoni. I nužda. Ne mora ta sila, je li sila menđana, spanala. Ali i nužda, svako ne insanese, posem, a mešajte proceninava Harica pogrešno. Na primjer, tu Janko Kozori di sose, ali mange di čolo dja Bud Harica tikni. Tu na varante de primjer, nikase. Tu dja ne, najškar to odnose Allaha za ođer. Tu ako i tano, na primjer radi subhanallah, na ne dozvolimo ni sartespo i ne namazja čere, džaneli. Na ne dozvolimo čere, osim na putovanju. Ali ako desinđape mange nešto, mange fetva na varan nikastar. Se man Vrški ne odva. pastar džamaek musibeti, ko niko na džanolo dva musibeti, mlome džanao musibeti, hem panj namazja da kastarenma. Astar džame savko musibeti. Sarso astar džalen, ko hendek dari kahine, kana subhanallah, ani savi bitka, Ano Alo hendek. hendek. Spojin džarica budari namazja. Pa Allah Resul alaih selam čak dinđalen arman su našalđo namazja. Ako je tano dja nužda koja promijenio zakoni. Inšallah Allah spantara kao lakšini svako nes, ali kada venjih situacija, onda ka postupina no dva sartu najškar džane, na varantke fetva da te. Primjer radi, subhanallah, džani buti desinđape nešto kod drumo. I akana igar džetu, tu ani kedu štirana ni postela. Džeretar panš namazija. Soka čeretano dja buti. Mora sati klanjne. Klanjine. Elen sar so mangola Allah kazao že sare taka čeren, ama nisavi fetva tu nakarake nikad fetva so šajte čere 3 namazija zajedno. Nema šanse tarake fetva. Ne. Nema šanse tarakela. Ali desinđa podja nužda, onda tu kačerela. Na ne, kad te tamo pravilo dva su penola i nužda peravi. Baš akava i si fetva. Ako tu pelanki koma, 3-4 muštiran, ако те каза намаз, нали? Така кланне са со сетине по намази. Са саве пропустинчанка кланне. Jer i si rekao baš predavanje tarakovače. Да, тя вече време пралален тари тема, ки тема джаја, ако си таро праля неко нешто те пучел, бујрум пучен, и ако мангла неко камера, неко крелу пред нека пучел, ја сар мангела, Ако да не ништа, па на јек обавештење, значи пале кава вчера иншала сарино паля джанена да мен организуме умра, септембар и сјамен умра која тари само 850 евро, тари Немачка. Ко лавер масики си о рекламе чивдета не нека дикено реклама праля, коман делат чела мен се умра, те дружини пе бујрум нека пријавинем пе иншала сегате се па на харитана чиле ја джахар. Па неко обавештење исто због и џамија кои силе кониети, а мен чинаја ка те џамија, значи ко Штајнфорд, те поможени, те дол садака, исто шајте јавини пе коро било касте котаро праља, на не со проблеми ја џар. Алак иншала ка омогучилот менге сик посик терено дја џамија, иншалла саку ка поможини, сваку намази сука черен иншалла лесе да ка џал јек сала севапи. Алак иншалла кало чаро правалена ки сарсо џанена, че дола пе до Федори џамија, слободно јавинем пе било каста менге, иншалла ка завршинен си посик. Ко Абдулаше директно ма права, ка те писиле се порука, има до те завршинен, ка дот мен овро која. Нека би чалавто ме си ка би чалавто менџе ко мангела и која о аки аш само те скалавто менџе. Јесте. Сијаме по телефони, сијаме нису шајте те чфа сари ненџе те дикен. Еча кеј џамија со чинаела, значи, ака те палал о нека через скриншот ко мангела, Ече ти се банго дичола. На не, ака на ту дичоја банго ки мангела. А тана? Банге дичола са напачко. Мора те панети камера, мангедерте правила и си токија тиринеј камера напачко. Нема везе, шајте слики не, те бичале сај праленге ко манго.
Напачко дичала Абдула. Па напа нека сликини комангела слика нека челпади обројди Да, кола. па тушај Абдула пало лайфи, кере ек реклама джаре, ало TikTok ем поставине, ем тоето. Алейкум селам. Алейкум селам. Значи кој си леки намера одобор. Ако сетменте додајнен дишто бисмила пралале накона Аллах те награди нотумен. Черави мити ко Аллах каза ваџер да хијаме доста јасне хем туменги иншаллах ко кориско олакава. Никад ма пенен да јену савршиме само Аллах. Ја, шај Јусуф шај на не проблеми му прав. Аллах само тано дова со тано савршима мен јам са слабе кока пено сој песе џандо офтану чаче нај џахили. Опрал пучела 220.000 евра коштини џамија, а мен исијамен веќе хамдулилlah чедијам негде 120.000 евро чедијам, а чило па на 100.000 отприлike те чедембе. Иншаллах кате на неважни цифра кате ко шај со шај Пучля о чобан баба пучля козом коштини џамија и џамија коштини 220.000 евро. Selam aleyküm cemaatil muslimin. Алейкум селам. Алейкум селам. De çonkotek mualav. Donacija Şeyh Mefail Kaderi. Mete dab donacija 100.000 euro te čidavlen za roku 7 dana. Maşallah. Šajlikava. Шај бе, шај самашти. Шај. Ја не проблем. Piramide be problemi be çoban. pre. Öyle sana. Качива бе, качива. Комангела сада като џарите черелов џанело вредности не морате по новината вачера. Kaj čerenke džamija, kaj? А мена ќе џамија чераела ко Штајнфорд, озо Минстер одма. Le, maşallah, Allahu kebira. Abe kova parše rajnak. Ја, а мени сијамен хамдулила, а мени сијамен амари џамија сој чераела веќе доте, али чиријаја хине мине тикни. Значи џуме чераја дуј пути збоко џемати, ер бу џемати, само муша на кувена. Dali o alia o shia, kaj sa sheo. Ano Steinfurt janenle. Salve ano Steinfurt di pinjarenle o doktori. Вала на џанал. Па но не амен правото пинавче шиенца одобор. Амен имам. Kalen love mete çidap tu mençe love keşi. Manjen morate de. O колове на пишини шија, о колове пишини само цифра. Asulma kakachidene love kakasi denma broj računa i opravka dolijek donacija ka pomoživtu men. Se kana čerde donacija vijane ane Italija melem te dab 7.000 euro htofali sarderenje melem te dab kolalove. Amo pende na nila e Sufiangelove, hajde penap drećo na leto na šeitanora čikorte pađela tu sam vehabija ekstremno. Kova čerdat se gole. Anidem merolo alijat, nani motodem će baški mi ke nimangla Sufiangelove. Subhanallah. Ajde, inšallah. Нема везе, че џанена кој силе кон нијети, комангла те поможини. Ake vem oprav neka pomoži. Така на мени поможи сарде, мен иди кап коси соси. Алхамдулилlah. Мекан кадавјек динари, мен не морате давле доказ катар мелавков динари, тај давков динари. Абе, не интересил то акелове дрогаче да бичинап дрога даб садака. Со интересил то тут кајлем не. Нека наградил то Аллах или кад чердолче прашина, леси си бучи, не амари. Ако те Аллах сарманџол не керо. Алхамдулилlah. Амаро кова најте усуди ко сарано. Кашундија ме нанеса, дали шајте бичалаве лове конани. На не со проблеми. Се ме нанеса сиамен гола карте, револут, меволут, трансакције, брзе. Шај. На не комангела исто таро џемате, ка те комангела те поможини, нека пишима и ко WhatsApp, и ако... Каде маман 20%. Нани, каден ма калај су ние 20% мети кап јавно течера. Знаеш ти 19. Дешиња и тано. Порези. А менде си 22% о ПДВ. И темата ни ахи амена капија чинаја џамија. Ачун масо качера, кабешамен приватно качера лафи, ем качера ек 300 акције зурале.
Važi. Па иншалла, о Аллах менџе кашкурил се вапора, Allahumma amin. иншалла о Аллах најтубла вола мен катар по рахмети. Амин. Битно си о народо готе, говаси ек чере девлесо со народо кам Олимпе. Tamam. Мотовнен гарица тари џамија козом бари, козом спрати. И џамијата ни бари, ахи, 800 квадрата, ко Аллах, иншалла, ко 30 пратијата ни бари, ко веламе на Андреј, значи, си, уствари, ко плани саот вачердотано, учионице, ко тека сиклоно чаворехем сиклона, и сијаме на мена канавечи, сијамен ки џамија, преко шоварде, шефтаварде, чаворе со сиклона, на кревеч о харфија, читинена арапски, пишинена арапски, о Курани, хамдулила, читинена шукар, џанена памтинена. Алаби, ка примон манте нане табате си, нани, маролте канџирите џатринчон каси ја. И сијамен хафизи, Куранесоро, одоте, одвајтано о Байрами, тари Смедерево, шајџаненале, овитано амаро имами, ки џамија. И Дајте му татки канчи, мо прав. Само мата вол екстремно имами. Нека вол нормално, мата воле предрасуде, ано истам, вопси амаро прав, вопси ром. А мене рома трубуте подржи е кече. А мен трубуте ава подршка, мате дика сунија, шија, сунија. Од Терно, Чаво, кај тула хафизан дари суботица, џане, околу на субота, тари Смедерево од Чаво. Окоа верко тарине? Смедерево. Смедеревачко од Чавотано, о Байрами, о Дато Лесро, о Мухамед, овитано амаро џамутро. Хамдулила, и џамијата ни, значи, јака теко Штајнфурт, чинелапе, и сила неких 800 квадрата, валенте сол 30 прате, значи учионице, чаворенџе, и си џувленџе, мушеје, кај те кланини пе, о дујто спратано, значи цело чердо са џамијато вол кај те кланини по намази, хамдулила, значи будбари. Иншалла, о Аллах калочарол, а кава нете праленго, качероле кабули, те калочарол, сома шпет те завршил пе, аке рачуним пе манде кај оправ, ка поможил ту мен, тај сем спремно би ти хляб, те родав донације, тај манде нај донација када биш евро. Не, донација биш евро, џале че кутија цигарем џатар чере. Сосие манушегова долсу, фара. Нема везе. Баба Теџано море, ашунма, теџано море те хапањ 1000 евро, 10.000 евро ситу, а? Бораче пинда 1000 евро ситу. Зора сад ти калакани кастали. Нема везе. Али мо прав, ашунма, показ. меѓа не сачерав донација. Ме родав мајстора кај сидем лове. Биш жене родав кокадем по 1000 евро. Деш жене, биш жене кокадем по 500 евро, ета паре кала пошол по пинда кавен, иншалла. Та паре мај палал каден кола кај, амен џана, пример, косо дешај те поможил. Та сока поможил ма биш евро пешол, тај биш 1000 евро. Е цифра си бари, ем трубунамен мануш, кај стварно си моќно, кај шај поможин, па нек ден која садака туџарие педаче, педадесе, пемуленџе, па нек џал која садака, докле годо народо котека черени бадети, ленџе муленџе ка џал садака. Ако шајте дабе бораче пинда 1000 евро, шајте даби ек садака ви ме дадесе, тај ме даче. Те авен саварен каја гоџи, сака ден помали, валлај, тако ми алака, сака уложи ано џами, ано кола, те ачол пала лес умерипе. Него, нажалост, нај се палавија. А иншалла Аллах ка путролен го разум. Иншалла народо ка освестил пе. Диксо пендање кафи англал. Диксо кабачарап, хапсо бли по Аллах. Мај бари си. Каја садака те черела туџарие, че даче, че дадесе туче, се те џане чаба те хапан 1000 евро те те ириту. Morate penapček buči anglal, čerdal nafi, pendan dalika primon čelove. Se jek pravni pendan, jek pravilo. Tunka mu tapče kanči, manđol ni manđol, meka mu tapče, manđol ni manđol morate primol, se dableni lesa. Alhamdulillah, šunče praljaka. Kava pravilo važil svakone, ama bil nekavol, kođane ko nekavol.
А no Islam, he која не саво ромтаво, популарно ли, шија ли, соđа на мене интересилма. Кана джанје джамија, валлај, каника најле право те пеноче ту сана кава, ту джате че речу намази, емо говасо ка пенол ту нашти улешајте дореле, те чуделе леаври. Мо прав, а мен кародај джемајле, е звезде певачице, кародај чита, Вон цицијашора, вон те манџен са джамија чере, ни вон цицијашора. Поможи нена. А шта бе ме джана, ме акараблен приватно акараблен. Па коле, пеека ба биштранда 1000 евро, ничо работе де 5000 евро. Джамија чердол пе деблеско чер, котарка на чен чавре, касичон амаре рома, касичон амаро народо, котарка едуцирим пе амаро народо, намазика черен, кашкурим пе туче се вапора, кодо харами кај леле, ишала ка чердол халали, ка чоло ала випе кодо харами ка упутил то ала витут, кај сан манџе звезда бари. Ни сарде, вонда алхамдулилlah кана ни сарде. Hvala Alonso, magate pučovine, dišta, ako maga, neka je drugi, Ja. Ништа, шаваре, најде, сарсо черал стану лафи, Аллах субханатала те наградинут мен со шунџем, мисинав чилелем поука таракала други хадисија, ако и си нека сте пучол, чеджам лафи тари чисточа, палем, проблеми каси си инсанен, сарте тхопе, хемодрито лафи чеджам, инсани ке му кол ваздуко, со морате на пустиново намази. Ако и си питања, каде дуе, бучендар, бисмила, ако на, Аллах субханатала те дутмен свако хајри, ка наставина тај са палем, иншалlah, кој ефтао сати, кога вод хадиси следи. Джамке, jedino situacija со дроила кате. Значи, ака ја ситуација дроила со канкасан аноратни поход, джеланано джихади истамесе, правило мамај нај, дали джал рат, дали джал пуп, дали джал ваздухо. Ту завршие фарзора со мајшпет, хем дроимпе, значи за ратни поход не вреди, а не слобода мора ти чардија ке кав закони бре права. Обавеза си аменано, а не слобода ти чара кава шеријати сар трубул. А кака си ратни поход, о закони дроилпе. Кретане ратате аве, калече те муми качеречо намаз. А мен чердам лафи, ту нишу дан, ту ме фајли. Ја шунда ќе права. Нужда промило закони. Значи, канавеа ни нужда, онда го те промил по закони, највише го закони. Ама док са на новачо стање, значи сваки човек, каде у добром стану, када си сарака на мен, онда, субханалlah, ту ќе најдозволимо анонисави ситуација, те чере намази, кана хасаре обдези. То jest кана мучко. Ама под никакvom, ако ту клањи, намази, а на шалџану обдези, ту чере невјестов, ту чере куфр. Јер Аллах субханалlah наредил, а ту ќе кава десил пе само кана ладжало мануш или като биджан ди пе или соđана меме. Ali elhamdülillah ki akana men podučisara men šajkoni hasala men jesva men čera hadisora kati čistoća, ali čistoća si opaši imani, a nek hasal ko mađol men čera vradi Allah. Siamen vi ajetora Katar, a Katar so čera lafi si vi ajetora vi hadisora so pirene kuranosa so si potvrdime. So kala hadisora manđe morate lelen. Ako kala hadisora ni lelen, a džan e kuranosa, manuši kolandaro dinandaro imano. A kala hadisora si potvrdime kuranosa. Nego amaro Allah te nagradil tu mu pravi inshallah ka mucho rahmeti petute hem. Ništa. Amen ka šundija pa inshallah ka čera kanči analave Allaheso. Inshallah Allah tumaronjeti ka ločarole. Taj vi amaronjeti inshallah Allah ka pranil. Taj inshallah maronjeti ko Allah si pači čisto. Taj inshallah Allah ka pašarol ka labuča. Soma išpet te završim pe analab e Allaheso. Esselamu alaikum ve rahmetullah ve berekatuhu. Pa ne poruka same pralenge di kav dosta dženeji na kate Allah te nagradinot me pralali na kotumen lično našti pomožinen. Pirave na kova akija poruka koja veri si džiko su šeka dol, džiko perol ko musibeti pa čerol nijeti, penula kova radi Allaha inshallah kao vol sar sadaka e filanese ili mange ili dek musibeti sorakama kada radi Allaha kava dinari, tako tu našti ovka bišarol prenosine na kova
Aqui sa peno penotizave. Poruka. Aqua vijest so alamge haberi shujo, ke haberi so čerope džamija prenosi ni njeke kesepa. Ako tu naš ti de i si uvek džiko su kadol, hem vallahi jek dinari te dere ko Allah sana, Allah spantara inshallah tu ke ka bishalo rahmeti hem ka bayrotu barvalipa, a penolo Allah spantara ko od vas su kadola ka Allah sana, pa Allah spantara te dore bud buderi. Uzajam. Nema veze, me napominjuma kao Allahu ekber, Allahu ekber. Od vas su kadol ko Allah sana, Allah spantara tirano ne se buderi. Pa tu ovje kod olesa, od vas su i situ. Jer da je puti jek euro, še to bud taro 2000 euro. Sose, to nije ti tano iskreno, deja radi Allah, odvaj si tu na netu buderi, hem deja le pa Allah spantara, odolova sebepi, inshallah, kad će tu kod žene. Wallahi, amena džanaja, saršajte zaradi naođeneti. Alhamdulillah. Amena tano od ova gaib, garavdo. Nikad na džaneja šaj to velo dvo sebepi. Nikad na džaneja sojo sebepi. So vaj šajte kve kod ženeti. Ali je će Allah neko lakšina mi, inšallah. Žane, kad disi tari jek manušni, mate vačerav koja manušni, penola, zbog odoresi so pravarđa jeke mačka, Allah spantara perahmetea će čala kod ženeti. Zamisli na gana savo gest, jer ni savo gest, dinđa je mačkake, ali ko Allah spantara baro, spominjam ne save buča ko početke hadisenge, nakana, ne save, tumenge ne save buča di čona tikne, ali ko Allah spantara ta ne bud bare. A ne save buča kola tu ceni ne sove bare, a ko Allah spantara ta ne prašina. Капичалатки по семе Мустав. Нека черен слика, ком ангела ече, нека черен се слика. На банге, ирани камера кота. Ajde čikото profila na Facebook, hem čikото profil ko eše tu inshallah kate. Ирани камера која страна. Ашари, капичалавко чамке ме. Ja. Аш мекачива, башто. Ej, na kraju sati te kvaš, ajde kad činova više, dosta. Sa meno, po to sati te kvaš niče rana, man gapta čevav nikas, man gapta wow umjereno nosa, Allah inshallah kamu korak meti saringe tumenge, so inete tumen sabori, jek sati te kvaš te dikenon melakate, ama inshallah tamo khayri. Ajde bičal ka se varante bičalu, pa kva Mustafa. Ki grupa bičalđum, čamke slušajte čivekana. Oko Mustafa kva marotano, inshallah ka bičalav džanavko je tano. Čim dikha Milano da te milanisti, da li interisti tano. Ja. Ali nema veze, čива ko mangljan tutko baro, čива ko šajko te čive, opravlja samo čeren slika. Ajde ka probinav, te na Adnani. Ok, Adnani, ajde. Ok. Ама на дичоло ибане зена. Ka barence, ko screenshot sajte barani. Да, на дичоло, аште нам истинав. Cilj samo to šero, bre? Na, budte lej na dičo. Sile baro šero bakale. Bravo, Tasi, mašala. Kako Tasim, te manganti ki uprete pučedi so slobodno. Kaj tano kavakana. Pogrešinđa. Čerava disto mangam, te čerav disto ma. Ajde, inshallah. Selam alaikum, halim sarinece kodin islam. Červe halali morate po da jum kako. Alaikum selam. Kuternoju oklej meromnjako tet kako čavo rođeno. Samo moglim se vačerđao kako Mustafa te vačeri kava ki sura al-Bakara 195 ajet i trošite na Allahovom putu sebe pidžamija. Jer Allah voli one koje troše na njegovom putu. I dobit će nagradu za to. A možete klej kedičerđan i nalepnica klej. Tačno šukar pisinđa, jer amenđe su jem publika ko arapski dičola sa levo na desno, ko zna da čita. Super. Hvalite. Samo morate ko, ako Arapsović iđama kako, Allah te nagradini tu, išala papo ko ove čaveženi džum, skorije vreme pa očekujem da Allah oskrbi svi u nas. Allah inshallah ka bičalo khayri kodva, hem inshallah khayri sam menge da to. Amin. Sari nengi halalite, ja vozim, idem na posao i su vačerđen malo pre o hadisi, Allah da vas nagradi, ja sam teo da pričam sa medicinskog stava, čeren halali su vačerava gačkane,
накана мено Београдска слабоџана романе, него аџара мари ситуација. Вечерава ки психијатра веќе 20 година каде ки Шведска и со ваџерџен мало претаро клабуча мушки од тој белој течности. Јас сам тео нешто да кажем, ал хајр други пут медицински став, значи са хаксова черџен. Јако е едукативна, ту Марија ќе Черна Аллах ќе го прави серија, емисија со Черена кава, Аллах да вас награди, буд окористинена помануша. Буд. Ме би хубава, али и сима е какате ту мендар со мои мами ко WhatsApp со сикави мој опал, наштите кувето гледер мандар. Аллах те награди ни шајпе, еми Јусуфе, амини си мен приватно е група, па свако рад дружина. Селам алейкум мандар Черен халали, позинава, да не Алейкум селам, Аллах те награди ноту со една менца. Само шукари пас, иншалла. Шалален, дикен черджен скриншот, Аллах те награди нот, мети ме косвако хајри, дружинем пе аменца парем, иншалла, тај сако тој ефта. А о темета не са, валла јек темата ни на не, со на не интересантно. Опаля, ладжандире доста, манглете си дена ке тема ме пенджум на цидавла, ке да Аллах спантара дозвори ек бутиме ка исто ка дозвори навла, хем ка черала лафи, черджамна, ме ми си навчи доста јаме едукативна ано вачерива, хема мено муслимања, чава сари ено муслимања, морате поправи намаричи, сар ко приватно, сар ке дијан кокори, сар ке дијан ано друштво, сар ке предајинеа нека се нешто, морате на поправи намаро језик, ја лала спанатара на мангола волгарно течере лафи, едноставно, амен кој ела чјамаро широки сежда, морате поправи намаро стање. Значи, амен на јам више кола инсања со јаме про ислама, кана елхамдулилlah есе, јам вјерникја, кола шајте дружинемпе, хемаки кавол поглавле, таро месечно прајње кавол. На нема нисао проблемите, вчера од два предавање да, кола ка опинија иншалла поправи до сарсо алам си кавол. Аллах спантате дутме свако хајли, ако наретме мише ништа доста кате, сарсо пиджум кото ефта, тај са, ове на менца. Селам алейкум. На менца пале, Аллах те наградинту, ме свако не хајреја. Assalamu alaikum. Alaikum salam.